Ebu ha mechire so atime ase. On se busumi aye koyi. Ye fe bi full moon. Full moon. Full moon. And e wo bi new moon. Full moon and a new moon. Okay. Nyina o Bible no, na Bible no kire say new moon no any full moon in this Sabbath. Okay. It's Sabbath na enwumre so atime ase. But ye jai no ato ho. So atime ase. Na full moon no eno na busumi no epie kese. Osra no. Okay. Ntini di sunsum nyuma bebre. Okay. We are 1,000 years. We are deben yare sunsum na mani yare. Now the busumi no pie pekeke. O de betra ase. Betra busumi na se. Na se pe bucket and say pan bi na san so ye de ben egum. Na obe busumi no wo nsu no. Okay. Na san nsu no de be dey. Wa bompa ka che de say na busumi no epue. Okay. Ashne biase afa na nyina no. Ashne wo nsu no no. So de nsu edware a esum bia e wo ho. Ewade ma obrabo enye han. Busumi ni nsu na. Odi ko dware. Yes, straight. You are dealing with God. Straight. Okay. Yeah. Wow. Yeah. And then they are deep. Sir. Obetimi ayanom. Wow. Na ade ba ko mu se yedi buro mu nsuo. Ana nsuo tene ana se rain water. So atimi ase. Nti obetra ho na wo bompai wo trim. Na opese everyday fa nsuo no so eye ema. Okay. So atimi ase. Wia na udi ayede ben tware ade tware ana beno obu obeka se na dwuma aye basa sansuo na no sabe pepe obetimi yusu oh okay ana e wo mre bi nso oba me nchen a ebetwitwu nsema ama okay o ye footballer nso a twitwu na yase o di sansuo na ye wo de betwi di sansuo no okay but ye wo haban amode I did hear the ben. Yes, sir. Wow. Me nti America sa no. Obi o se me so ade me ton ade enye yi. Me so skama na boka. Wow, papa. Ene kwankana so ebisa ensem ahobete no. Wa baji wonsem. Papa ba no the Bible bi bai. Na me ma me wo mi abisi so mi hu sa Bible bi da. De enye se mi hu Bible da ba Bible we na se bibi pom. Menim say na pesa cameraman ne be fa Bible ni ya ma me na. Menim say papa bacho den na ebomu no. Aya homa. Normal homa. Homa edipam ade ya. Homa edipam ade. Ana bacho den esi so no. Safwa. Okay. Safwa pa. Ti Bible ahoma safwa. Bacho da ne kan na Bible se me de ahoma ne safwa aka. Oh okay. Oh say adum achedie no ye wo mu aworo. Okay. Ena tumi enso egumu aworo. Okay. So atime ase. Ena ye kan bibi third eye. You have third eye. Obia ewo third eye. But say mbie ya. So atime. Esa say ye nyina ye hwa de obia ne se de osi hu ne fa. Sabe pepe. Okay. Ye nyina ye ti ho de. But you what third eye no. Who ni different? Who ade no different. Okay. Wow. Sabe pepe. Very interesting. Bible ne ahoma ne key. Ebetime eniema bebre. Sa. Medidi. Woni pa bra bom ne se ne medi kan ye hyase ne se na me ka no obu wona ma otimi tese obi frɛ no obu okwa na dan odemu no obu nse na dan ni ma yedudu sa Bible ne ahoma yi etimi make some impact e was aniema ne so. Okay, Bible yi die ene ahoma yi die eno die ebisa. Okay. Ena die. Okay. So atimi ase so pesa utu kwan se akwan tu na utu ebe yi ama. Okay. What me say? So per se oware
Oh, nti very careful. Okay. Ni get bi wo ho. Na o pese worry na o ta ji o kra dini. What me say? Me kra dini. Na o picture. Yeah. No, be careful. No, when say but on person o found because sa oba no either o person hu say sikapa pese meni ni train. Okay. Oko ebisa. Okay. Enye bad thing. It's good. So at me say. Okay. It's good. Wow. Na say obi that dem na dem wa you do ni niam na so. Eno so wo hu akwan he de ben. E wo ho. And the winner is purposely for ebisa. Ebisa. To say me person me two kwan. According to na be favor me na e favor. Okay. To say me person me bi adwuma yi, me di me sika e hye adwuma yi mu. Na no man be friend from US. Also person you adwuma from China to US. O person who say ebe boana. Wa ma wo haya na me ye ma no mani ska me ye e ma no na me kire no se wa ko ye nhwemu ba bi ni ka dem like wow so enti eya o ye ne san na nipa na hu say bia de good ana e be ye bad like demonstration be na ultimate dey okay demonstration no dey yan koso bi ni okay odin no Sikapa. Yeah. Okay, Sikapa oti hoi. So she espresso ana glasses ahwehwani wa mababu endan ne ho. Hey. Wa mpia. Dabi. Se mini sika. Farmer ahwefo hu ni yo. Pacho yanko. Okay, se mini Sikapa pene wo dem ha mababu endan ne ho. Ya doso. Anko, ya doso. Se menino pene wa ha mababu endan no. Ya doso anko. Se nya menino pe a mababu endan no. Oyi wa Adam. Wow. So ati me. Wow. Oh, yeah. Nti no. Se ayampa se camera uma nia o twa ye camera yo ba mababu endan no. Anya na Ama Mariam. Ama Mariam. Wow. So and edijuma mo. Bebre. Abusunya me ntwa papa no na. Bebre. Me ankasa agimensem. Medika ka cho se eyenkwantana nso abisa. Enkwantana nso abisa. Na tete no tenkwantana nso a enya asem kuma enyema bebre enegom. But onim Bible no mitimi som. Oh, utimi esom. Ha, ene kutanu. Eye ahoma no ma ahoma ya ye de epama ade yi na wode abom na safo eka ho. Na menim se me ye magic ni bi ebe yi anka me ye bi. Ye bi. Me ye be yi. Se enyem na ede adom na ma me. O de ye bi. Enti abusia se ne ekuta me no. Ebia woni obi wo ho woni obi ahyehye adwuma ho odi sika na ewrem ono so di sika na ewrem se daachi nipa no be obu kata ha hu nkotuma mpomrika te hia ne se wo be hwehwe ye papa akiri kwan e wa attention tv anampo ne normal e ne go screen ne so no wo betimi afa na wa frɛ no ne din a ofele pa eye authority ani e wo ka authority ne pe na eno ano no enti bible ne kuta me no menyanka me biem hwɛ sɛ Psalms wo ma enso ya tetere enti no in fact ebi a wokɔ ware akwantu obi na utu sɛ me sɛ be ya ti me sɛ me oh agi me nsɛm me te me nye me kama ya ma amanfo mu sɛ sika ma bene pa enti apacho ye sɛ ya sa pepe we ka menka dey papa kabibi ana just no me ameka okay just me ameka okay Bible okay o Sikapa emre otu eso oshatade kokko ambabu endan no ho so shoe black ambabu endan no ho so shoe black ambabu endan no ho wangasaka attention TV for mo heme Sikapa na make say Bible
say na me share shoe black empa we kwa you moko say moke black bible da no ho da bi just a wow ye just a wow ye so na ye dia ma okay emra ye ka say ya na Jessica pa say atade o hye ntoma atade a mba bo ndan no oyiwa ana da ho no emra na je ti ho yi say na atade no trouser o hye braka blue black blue black mba bo ndan no ko nifa wow attention TV there yes ye kofa bae yedin ba ko ahye ntoma mu no kofa bae se ebia ukwa brochire nipa oye obepes ama wono sika owoje wono obetwu adia no de obesimu a sa ohia bisa sa ebia utu kwa akwantuo no ebe favor wa na favor ohia bisa sa ebia bibi esiwa abusuanim ye de ato wo so wonim se nye wo a wopese busuafo nyina ni hu edi adanse a ohia bisa eno ane sa de we me ka sa de kura man ka say eno ane tro kunkuni eno ane tro kunkuni enti no sanya medi kan no e authority bebia wo wiase bia no wo Kuwait Australia wo ose krom ko from Colombia City enfa de hia wa ne say wo be fa number no e wo screen ne so na wa frɛ papa se e wo sa wo be fi a obemu aba ono be ye ofun so a ono be ye na won so onyankopɔn atimi ahyira wo papa me ba cho enini ya me hyira papa wow what say ye nyama bebre papa enche bia na ye de be sɔre so but before that no yen hwɛ edan mu asɛm na me ka no obi wo ho a edan odam no ono a wonte so obi ne na eda but odane mpass no fele se enkofu bia be ka no ho odan mu eno so wakoye sunsum ni pei edie ben na de sa nyama ne ba edan no fiere osie no ena bibia okogie enti na eba saa anaze bibiti fiwa edisa adwuma okay we si udan foforo okay u current dan foforo okay so pe apunsuo so we nya apunsuo a pe adanchine apunsuo no obekwasa no tembia ofelia na tembia ofelia bia okay so tiase na nya odi be yini odi be twitwi dem ho nyina e fa hall kitchen no babia apunsuo no odi be friends so na say nsuo ne nko da be apunsuo no nko okay obo be fi say bia obehwe kakra gu wade ni nti apunsuo na na odi apepa odi be twitwi nya so odi people odi be twitwi from ane okay anase we nya apunsuo adanchiri ya abode ni bi se single room a na odi bi de be egum na odi twitwi dem ho odi twitwi dem ho wi a na odi de na be ka ho boɔ ni ntino odi be fransio okay odi be fra ensio nsuo bia na afi odi twitwi dem ho no nyina na afi energy bia wo dem ho so bi betra dem ho pen so bi betra ho pen so atimi ase na abrena se Yisa nyama ni nyina de be iflo enti sometimes no yenye sa nyama no sa rituals no me I call it rituals okay no be wo betena wo dem wes no nyama ode ba ne ho okay enti obesi metre fi ha me kite skapa me ba ye skana she wo ho papa wo ho yes asofo bi kra ka se fie bu a otena mu a adwuma papa wonya bi ne wa ye sa ade ye no kore eye no kware but se utumi ye ne am ye kire wi a okay betimi atena ba bia obi se utumi ntena wo betimi atena ho na je se wo di bibi ka bibi sa pepe okay wo wuti hoi wo ye honhom kakra okay wo ye so okay body yeah so atimi ase enti se obi betena dan bim na oye ne bi wo dan no enye papa uba ebetena ho a ebe affect wo kra no oh okay so atimi ase ene ye wo bibi nso abo ye ho I feel aura oh
okay. So at me I say e ho be fin pe o be start enya dot sa problems in your no. Oh nice. So at me I say nti say wo di adan kire be gu nsuom etwitwi dem ho. Kama 3 days time. Na we tu akọ dem akabe na nsa bia obekọ no akoye ni nyina akoye sa rituals nyina na de ba kwa medi che etiefo nso aka won se nunum ya penunum awo eni ne sidi nyina na opa ayiwa na wahye awo dem ho nyina se de wahye ehyen no ehyen pepepe incense no se utai enya sa problem no tai hu sa ne ma no wo dem a ida wo dem ho dada anasa unko hoye na unya ude just do the rituals obeye no for how long and that could be pay okay dakro okay even yes I dey no obikita hu fin wo fi ho because of we na wash wo fi ho no obesha ase no why twa mentwe nso unye fira na ibia fira no e wo hu fin anase o ne obetu sa okay nti nyambo wa dangerous wow yeah Papa, nyame nhyirawo na onya wokase. Amen. In fact, Attention TV nkwantana nso ebisa se nyabidi kan ka kire ho no. Eye program ebi mbada. Eye dutwam. Na eye na University Foundation ana eso ya said. University oyoba so no ahofefo oba na hana. Obeka se eye fe ne sei. Kofodia girls. Omo se fe. Na wose ebia wo ye ankrakra nyame atu nsem ya na ka wakoma so be nipa doye nanso unya obia ene no endika so bomu o se frɛ no ne normal no ene go screen ne so no na ene no eni ensan wo so ye de dwumade na abawie ye no ye be ma papa achia na tiefo ne na hwefo kakra na no ensem atwato no o de ama Attention TV abusia nyina okay na edika mi chia D4 entry okay and afi so me chia gaftram ebibi draw for anyina and afi so sunsun adwumayefo nyina wo Ghana ani wiase afa na nyina so me chia obibia na munso amwa so ntia ne bi enye de ben enko emamo afi Castro P okay kokuso nyame enhira no okay nti I'm sure we and ako. Okay. Ako sinso. Wow. And ha papa ya beda wase. Papa enkwantana nso ebisanie. Sane da ye no medika ka cho se obofo konkro Michael na dwumadi odi ho chia me. Ena otukwan kakra na ode ne mpabo ahye me. Edi a meje so aye na agye sikapa. Na me ka wo se won subscribe channel na me so se ya subscribe na ve share na obi bia nya we esunsum nsem wote nkwantana nso a wonim se enya ade a yefi dia grokra eni ntino ebia wonim ohene bi obi start eni no tusunsum anamontuo bi a enkoyie wonim obi ebese odada no wonim obi eni mo famu no obre obi wa yare na abeda ne so obi na abodi dua bibi na aba wohia bisa so be pie mu e authority enimu nko ade a wanamodom so ebe boa ama ho ataw eni nti eya men ha ho gotuma mpomrika eniema papa no ne nyina e wa Attention efie kasie mu sa wo bedu Attention TV premises nko ana wo hwehwe nkwantana nso obisa chiame a ebe ka se